rado viđen gost u Sarajevu. Arsene, ti si kao pravi onaj kantautor posvetio mnoge pjesme ženama. Jesam, da. Veliki broj, mnogo imena ima. Recimo, Ljeto sa Irenom, Ne daj se Ines, Gabriela, Sandra, Milena i tako ima veliki broj. Reci mi, uvijek su ti žene predstavljaju inspiraciju, sigurno ne samo za pjesme, nego i u životu. Pa sigurno, ja nisam pisao te pjesme do duše kao slikari koji rade po modelu. Znači gleda jednu ženu pa piše. Svaka od tih žena je bila, od tih imena ženskih je bila simbol jednog tipa žene. Jednog što bi rekao, jednog načina s kojom se ženom doživljava neku vezu. Da li je to prijateljstvo, očinstvo, ljubav, nježnost, suradnja, bilo šta. Ali isto tako u svakoj od tih pjesama ima naravno i dio autobiografskog. Svoga? Jest. Reci mi, žena, ovako, ukratko, možda u 2 rečenice, 3, šta ti predstavlja žena, šta znači? Sigurno svim ljudima u svijetu ne predstavlja žena isto. Meni su žene značile sve. Od moje majke Veronike, preko moje žene Gabriele, moje kćeri Sandre i naravno u mom životu, koji ipak broji 42 godine, i ljubav iznad svega toga. Ja? Prema tome, mogu reći da su žene imale osnovan utjecaj na sve što sam ja radio i kako sam živio. Princovi muškarci. Tonska ekipa Tahir Furklja i Nedim Savić. Song majstor Asaf Ebešović. Reporteri Bojan Bosilčić i Saša Bubić. Muzički urednik Vlatko Marković. Te pater familija Zboro Kontić.